Foy. Yeah. An gera moro ngechaba, an pa ngeo kibore. Do tera mabeje magitie i Uganda, ki Northern Uganda. I Uganda, inero na machiel, anena dilo merke gweto. Merke gwet la didlobo Long tick. Kidong Mario, an mo nero na ba, anene Honorable Gilbert Lanya. Long gweto. Ma dek, anene boss migu team pa riemo. Merke gweto. Anero ma ngwene, ngad magira neno, fada nen. Merke gweto. Ngad ma ana neno ma beach. Ane udonga to. Mere ke gweto. Pien tirne udonga to logo ma polba. This time ate neno wi udonga to do yape chon cha nungo nun tika neno ne chalo. So uneno gina rachi gina be cha udonga to olo wa yape. Ina Udonga to miete parliament. Boss migo team ulanya fada nen chi pero pa chuli pe matwal. Mere gina neno. Mege kono. Mege. Ya an ba be gwar ku ne beta ulo cham. Ana be gwar ku gi beta ulo cham. Mego dong mego. Ana be gwar ku gi beta ulo cham. Mego dong mego. Ba mer gi log lo ma da winba. Mego bitreza nyoa bena nen mer ke gwet. Bitreza nyoa mer gwet ko. Minister mogo ma bejo kichwari chara nyim. Bu chera nyim ilao bene wa chero road sa cheng ke gweto. Yo yamu gwango buora be ke gweto. But jomo kene me yine ano koti minister, koti anga, koti nga. Ka konye pepi kaka, meke reto. Meke reto ko. Kaya de dit ni ning maiti minister, meke reto. Kidong ma, ini ba? Ikare mi loko kumdana tie. Pingar mo vo, ngar mo tie ni, ya beyo mi report kui. Loke mege, mo anko ki ngona.